Ikaze mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro bikomeze kugenda bitambukano kuri Rio News Press. Ndagarutse rero kuri munsi wa tariki 16 z'ukwezi kwa munane mu mwaka wa 2025. Hagati aho mbanze nsuhuze abatara mu mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Tanzania, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Congo Brazzaville, Central Africa, Mozambique, South Africa. Aho uri hose wumva ururimi dukoresha muri aya makuru, ndagushimika nimwifurije kugumya kugubwa neza. Abadventiste mu munsi wa karindwi, reka mbifurize isabato nziza, isabato y'umugisha. Kuri uyu munsi rero ndagarutse n'amakuru akomeye cyane. Amakuru yacu turahera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, muze kunyura tuyahereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Haravugwa iki rero? Muri territoire ya Mwenga ho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo haravugwa imirwano ikomeye cyane yaje kuba yagwamo abarwanyi ba FCM23 bagera kuri 83 mu gihe abagera kuri 35 baje kuba bafatwa matekwa n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi FDNB ndetse na Wazalendo VDP Wazalendo ACM. Simuraza kunyimira tunyarukire ahitwa muri Rurambo. Muri Rurambo haravugwa iki rero? Muri Rurambo haravugwa yuko hamaze gushyirwa base y'abarwanyi FCM23 ngo bagiye gufatanya n'abasirikare bari Kamanyora kugira ngo bigarure Uvira. Ni mu gihe ari kubarizwa batayo zigera muri enye zamaze kwinjira muri aka gace ka Rurambo, aho FDNB igisirikare cya guverinoma y'u Burundi kiri guhamya yuko ngo ari abasirikare b'u Rwanda bahereye muri aka gace ka Rurambo. Turaza kugenda turebera hamwe uko byifashe. Muraza kunyura tunyarukira ahitwa muri Pinga. Ndaza kukubwira ko abarwanyi ba FCM23 bongeye kumena amakamyo agera kuri 6 y'abasirikare muri aka gace Kapinga ngo kugira ngo bigarurire aka gace Kapinga gakomeje kubabera amenyo ya ruguru. Muraza kunyimira tunyarukire kuri ambasaderi w'Ubwongereza warohereye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho yatangaje ko atewe ubwoba n'ubwicanyi bukomeje gukorwa n'abarwanyi ba FCM23. Muraza kunyimira tuze gukomereza aya makuru mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahitwa muri Bukavu, Sultani Makenga ndetse n'uwitwa Byamungu. Ubwoba ari bwinshi ngo bamaze kugotwa n'igisirikare cya Wazalendo VDP ndetse na FDNB muri akace ka Bukavu. Byose rero tujye kugenda tubiva imuzi n'imuzingo, byose tujye kugenda turebera hamwe uko bimeze. Ndagira ngo rero uzabanze uzamure subscribe yawe niba ari ubwa mbere tubanye mu Gifaransa, anisabure, asige wibuke commentaire, share ndetse na like ku gipfunsi kireba mu kirere, asige dukomeze kugenda tubana muri aya makuru mu biganiro bikomeze kugenda bitambukano kuri Rio News Press. Ngwaye ikaze ni David Hussein nkuko unyumva nk'ibisanzwe. Ndagira ngo tumane gatanu ku kandi mu bice bigiye bitandukanye mu gihe muhereremo. Ndagira ngo kandi mukomeze kugubwa neza. Twihuse cyane rero sasa kuri uyu munsi wa tariki 16 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025 muri territoire ya Mwenga aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba FCM23 ubwo bageragezaga kuva muri iyi territoire ya Mwenga baca ahitwa Kizuka muri groupement ya Burunyi, nuko baje kugwa mu cyitwa ambuscade ikomeye cyane y'igisirikare cya FDNB ndetse Wazalendo asigaye M23 inanirwa kwikura muri iyi ambush. Aho abarwanyi ba FCM23 baje kurasanaho n'iki gisirikare cya FDNB Wazalendo mu buryo bukomeye cyane. Imirwano yamaze amasaha agera kuri 3. Abarwanyi ba FCM23 bagera kuri 83 baje kuba bahasiga ubuzima, ni mu gihe abagera kuri 35 bafashe matekwa, harimo na majoro umwe waje kuba yafatwa matekwa hano muri aka gace ka Kizuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri territoire ya Mwenga muri groupement ya Burunyi. Ngaye nguko rero namwe makuru yamaze kugenda atugeraho abarwanyi ba FCM23 baje gura n'akaga gakomeye cyane ndetse n'ibyago bikomeye cyane muri aka gace ka Kizuka muri territoire ya Mwenga. Turakomereza amakuru yacu muri Rurambo ho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amwe makuru yamaze kugenda atugeraho abarwanyi ba FCM23 bongeye kwimurira ibirindiro byabo ahitwa muri Rurambo ngo kugira ngo babashe kwigarurira agace ka Uvira kababere amenyo ya ruguru. Amwe makuru yamaze kugenda atugeraho rero nuko bamwe mu bakoloneli bagera kuri 4 bahagarariye batayo enye bamaze kwinjira muri aka gace ka Rurambo, bamaze ngo gushingamo base ngo kugira ngo batake Uvira ngo bakoresheje imbaraga ziturutse muri Rurambo ndetse na Kamanyora. Umwe rero mu bakoloneli twabashije kumenya wamaze kwinjira muri iyi mirwano wakadasohoka n'uwitwa Ruziramakenga Sultani General n'uwitwa Koloneli Zimurinda. Rero uyu yamaze kuba yakwinjira ahitwa muri Rurambo ndetse n'uwitwa Koloneli
Ndabagaza Pascal nawe wamaze kwinjira hano muri Rambo n'abandi bakoroneri babiri igisirikare cya FDN bikiri gushinja ko ari abakoroneri b'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda RDF. Nguko rero namwe makuru yakomeje kugenda atugeraho, natwe tukavuga tereka tugende tuyabagezaho gatanu ko kandi murushaho kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda abitangazwa mu bice bigiye bitandukanye. AFCM 23 nyuma yuko ngo ibonye ko kwataka agace ka Uvira iciye muri Kamanyora bitazoroha, rero ngo yongeye gushinga iyi base yayo ahitwa muri Rurambo mu majyaruguru ya Uvira ngo kugira ngo biyorohere kwinjira muri Uvira. Kandi aya makuru tuyakomereza ayitwa muri Bukavu umujyi mukuru w'intara ya Kivu Amajyepfo, nuko rero uwitwa Ruziramakenga Sultani yamaze kwinjira mu gace ka Bukavu ku munsi wa tariki 14 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025 ari kumwe n'uwitwa Colonel Byamungu. Aba rero bombi nuko ngo bamaze kugotwa n'igisirikare cya Wazalendo ndetse na FDN Bukavu uyu mujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko rero Wazalendo yawe n'uwitwa Foka Mike Yakutumba Amoni William ndetse n'uwitwa Makanaki Kasimbira bamaze gutangariza abaturage ko kugeza ku isaha y'Isamoya nta n'umwe ugomba kugaragara mu nkengero z'umujyi wa Bukavu ndetse muri rusange umujyi wa Bukavu ngo bitewe n'ibitero bagiye kuba bagaba kuri uyu mujyi wa Bukavu. Rero uwitwa General Ruziramakenga ndetse n'uwitwa Byamungu ngo ubwoba ni bwinshi kuko inzira bateganya gucamo bava muri aka gace ka Bukavu yamaze kuba yagotwa n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FDN. Nguko rero uwitwa General Ruziramakenga ndetse n'uwitwa Byamungu aba bombi ngo bakaba bari baje kugira ngo bagaragarize M23 ikarita igomba kubinjinjiza muri Uvira ndetse no kubigira inzira y'urugamba yabinjiza muri Uvira mujyi wa kabiri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Numwe mu bambasaderi b'Ubwongereza wari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gutangaza ko atewe ubwoba n'ubwicanyi bukomeje gukorwa n'abarwanyi ba AFCM 23 mu bice bagiye bigarurira. Nguko rero uyu rero akaba yaramaze iminsi igera kuri 4 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yari yaraje mu ruzinduko rwo kureba ibikorwa bikomeje gukorwa n'abarwanyi ba AFCM 23 mu bice bigiye bitandukanye bagiye bigarurira. Nguko rero nuko rero andi makuru ahari nuko ahitwa muri Pinga bikomeje kuba mbiri ni mu gihe abarwanyi ba AFCM 23 bongeye ngo kumena amakamyo agera ku 6 puruto amakamyo agera kuri 6 y'abasirikare bagiye kubafasha kwinjira muri aka gace ka Pinga gakungwaye ku mabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bintu bihenze cyane harimo amapetroli ndetse n'amavuta hano muri aka gace ka Pinga. Rero M23 nuko yongeye kumena amakamyo agera kuri 6 y'abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare ngo bigiye kwifashishwa mu kwinjira muri aka gace ka Pinga. Namwe makuru rero akomeye cyane akomeje kugenda atugeraho 5 kwa 5 ndani kwa ndani kugeza dukomeze kugenda atubana namwe ngo murushe kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda abitangazwa. Reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza amahoro y'Imana.